Sethula ke bakithi uBishop Makamu ungumyeni, ungubaba, ungumfundisi, uyi TV show host, sihlale simbona ku TV, uke waba ne reality show yakhe, kanti futhi aphinde abe usomabhizinisi. Ngifuna ukuqala la mfundisi wami. Lo kuhlezi kuthiwa uBishop Makamu. Lo akashiwo. Umeleni lo Bishop? Sizanele igama lami lokuzalwa eqinisweni mangitholakala bengingakhulumi bengiyisimumu I think for 2 years emva kwaloko ekhaya bangangiphi igama for 2 years nginganagama but uthe mase kaqhamuka ubaba ngoba thina sakhulela emakhaya lapho khona ubaba bekahamba emayini yosebenza mangiqeda kuthola bathi nayi ingane ayikhulumi ulimi libambekile and then wathi ningamnike igama ngiyoze ngibuye wathi ebuye baba ezonginikeza igama begoli makafika kumina wathi lona uyoba isotsha likaNkuluNkulu igama lakhe kuyoba uIsrael. Wow so lona umele uIsrael ngiyabezwa abanye ku social media bathi Isaac abanye nje bafakela noma kuphi bafaka noma iliphi yiko ngiqala khona okungcono nje ukuthi kuqala uAyi nje ku right. Imake Bishop uvesani uyiqala lana endaweni enomyalezo onzima. Iminyaka emibili uzelwe ulimi lwabambeka wangakhuluma mangangiqaphelisisa mangikhuluma amanye amagama waphumi kahle you know okokuzalwa nokuthi mangikhuluma ngakhuluma nawe nje manje ngabaduzana uyogcwala amathepsweni bengakhuluma inhlobo but eqinisweni mase ngizinaka namuhla ngibona sengathi uNkulunkulu bekasiza mina ukuthi mhlawumbe uSathane bekalwisa lento ukuthi ngizoba isikhulumi sikaNkulunkulu angivalele ukuthi kusasa ngakwazi ukuphimisela indaba ezimnandi engiziphimisela namhlanje. Ukumbone ubaba uTD Jakes ukuthi naye ulimi uyaluzwa ukuthi luke laba nenkingi kodwa namhlanje ukhuluma umhlaba wonke bakithi ukhuluma impilo ebantwini so esikhatini esiningi uSathane akakulwisi anganasi izathu mhlawumbe usuke iqaphelile ukuthi ikhonta ayibonayo bese athi uzama ukubamba kanti uNkulunkulu akahluleki. Uthi ubaba ukhulele mina ngazi ukuthi ukhulele kahle honke kodwa uthi ukhulele emakhaya kuphi emakhaya ngesikhathi seziphi basehlise ekhaya bengihlala emadadeni eMpumalanga le enkomazi you know baba lana sahlala lana baphinde basambisa ngabo 90 something makuyisikhathi sezimpi as well so ila ngakhulela khona ngabuya ngabe eKatlehonge ngakhulela khona ngafunda khona okuningi nje kwahlangane khona eKatlehonge. Mfundisi wami ekhaya abazali uma nobaba inhlasi yokholo uyincelephi? I'm a third generational pastor. Umkhulu wami beka umfundisi eAssemblies of God lazalwa khona emva kwaloko kwazala ubaba wami naye waba umfundisi khona lapho and then emva kwaloko ubaba futhi naye wabeka mina isandla phansi eAssemblies of God wangigcoba ngaba umfundisi. So lento into asekhaya manje ngifuna ke indaba yethi iqale lapho uyiPK nje njoba ngibona pastor's kid ephelele futhi waba iPK wasuba umfundisi PK amaningi ahlangabezana nezinselelo eziningi PK kumuntu ongaze ekhaya pastor's kid umntwana kaMfundisi ingane yomfundisi njengoba uyiPK tshela thina mawukhula ekhaya usho ukuthi le ndaba iveli khona nje ukuthi ngizoba umfundisi noma mhlambe khona ikhasi la ukuthi khona yabona ke le angithi abangi inhlobo sizanele bengayifuni into obufundisi futhi mawukhumbula ukuthi uzalelwe ekhaya umkhulu wami washona eholo 300 ebandleni lakithi baba ongizalayo ushone 2016 bekahola 1500 ngenyanga so ngakhula nje ngisho ukuthi ngizoba udokotela angikwazi ukuthi ngiphile ngesikoleni anginazi izicathulo siyaphiwa omakhelwane anginayo uniform umama udayisa amakoti ezikoleni inhlobo impilo ayihlangana angikwazi nami ukuthi ngikhethe ukuthi ngiyoba yilento engiyibona ihlukumeza mina njengengane ingaka amaPK amaningi angamfuni uNkulunkulu sabona abazali bethu behlukumezeka behola abantu behetheka one moment une elder one moment alisekho usalu baba mulimela akasikhulumisa endlini ukukwatiswa ukuthi baba mazibuka uhambile enkonzweni so into asenkonzweni ilimaza thina one moment sekuza iconference bazolala la endlini siyayehliswa sidlaliswa emabathroom ngoba kugcwele amakamera onke akekho umntwana ongathi mina ngifuna ukuba umfundisi ubona ingcindezi akhulele kuyona ngazitshela ukuthi ngizoba udokotela ngahamba ngayobhalisa eMedunsa awu ngahlulwa ama marks
ngabhalisa ngaqeda ePretoria mangithi ama-marks wangahlangana bangitshela ukuthi hayi akekho udokotela ongafunda ngama-marks amabi kangaka ngabuyela emuva sengithumele so somehow ufaila somewhere kuze uNkulunkulu akuchanele kulento ayifunayo. Mfundisi wami sibonga ama-marks. Awuyazi siyabonga sibonga ama-marks Nkosi yami afeyile ama-marks. Sibonga ama-marks bakithi nakuba siyayibona inceke namhlanje. Ukhuluma indaba enkulu ngenze ngamasibomu ngiqalise lapha ekubeni PK ngoba bengifuna uyikhulume le yokuthi ngelinye ilanga makunama conference kuyagcwala ekhaya ubaba uthatha wonke umuntu ohluphekile bazolala ekhaya nina umbhede wakho uyehla wena nokudla makushodile inini engenidle enabantwana bala ekhaya khona amabhontshisi sidle ebusuku ngiyazi yonke lonto ihlele kumina engqondweni engilwele ukuthi ngingayenzi enganeni zami ngoba leyo nto yangikhosa mina ngazonda lento okuhamba noNkulunkulu ebazaleni bami. Wenze njani ngaleso sikhathi wena uye enkonzweni zonke izinsuku uyakuthanda ukuye esontweni noma ubuye ugoloze kancane ngoba njengoba usho nje ukuthi ubona ubaba ehlukumezeka kodwa ebe yinceke kaNkulunkulu? Ubaba wami ongizalayo sizanele beka umfundisi kanti futhi bekashaya bangeke ulove isonto lakhe. Thina bongayi ngokuthanda lokushaya phela thina sakhula abuse ingakabi khona ngithi abuse yanamhlanje faka nje isibhaxo uyingane ekhaya kwangempela so bekuwumuntu nje othi vela phakamisa isandla athi wonke umuntu enkonzweni futhi wangaya sandi yawuphakelwa you know if akekho kumuntu okushaya umuntu wenza sho ukuthi akaphakelwe lo makadle la bekakhona khona abami abantwana baye enkonzweni so yilento ukuthi kwesinye isikhathi into kaNkulunkulu kumina yafakwa ngenkani. You know yangifika kumina but akusinto engayimukela ngihleke engayimukela abazali bathi wonke wala ekhaya uyokwenza okwenzwa la ekhaya until umuntu azaphuma umuzi. And ifika nini phokuwena ujikaphi la usuyizwa lento ngaphakathi kwena nalolu bizo usulizwa kwaba ukukhalela kwaba yinto onqwamana nayo kwaba umzuzu othile kumbe yavuka nje into yasekhaya? 1987 nge9 zika September ngina 9 years sisenkonzweni kuyakhonzwa iGood Friday kuyashunyayelwa egarage ngoba besikhonzele egarage ngaleso sikhathi and ngamuzwa ngaqala kuyizwa into kaNkulunkulu ingena kumina ngibizwa lapho but ngingena insindisweni ngamukela uJesu ngaphakamisa isandla nami ngayimukela insindiso from lapho sengihamba ama fasting nabantu abadala kuyimi nje kuphela ingane yasekhaya or ingane esenkonzweni ehamba ama fasting prayer ngingedwa ngingena nabantu abadala. Ungakanani ngaleso sikhathi? 9 years. 9 eminyaka. Hallelujah. Ngiyathuka mina umuntu makathi mawuna 9 years awusindiswa ngoba ukazi lutho but ngasiphakamisa sami isandla ngina 9 years ngamukela uNkulunkulu ngamukela uJesu ngasindiswa ngihamba lezo enkonzo ontanga engikhule nabo every year nge1 zika December ngishumayela eModapi lapha eprison yaseBinoni ontanga bami engakhula nabo ngithi mangizoshumayela ngingene bagwetshwa ama life sentence lapha bakhuluma le out ngakhula nayo le out but eqinisweni into yevangeli noma ingazange ingikhomba izulu kusasa eke yangikhomba ukuba safe emhlabeni so ngiphephile ngiloku ngakangena ezulwini ngakhuluma ngalo ngoba ngazi kusasa ukuthi siyongena kweliphi but eqinisweni emhlabeni uphila uphephile uphila khona izinto nje ivangeli ligwema kuzona ukuthi ungafiki noma sithathwa ngathi mhlamba uhlakaniphile kunoline onqamukile ngoba uphethe iBhayibheli uyazule lokushini yonke lonto. Ngifuna leyo uthatha insindiso uneminyaka e9 awukabi ngisho teenager uthi uqamba uyiteenager wena wehla wenyuka neBhayibheli wehla wenyuka nama fasting abafana ngalezo ikhathi babona obaby abafana ngalezo sikhathi bayabhema bayaphuza kumnandi impilo wenza kanjani ukuthi ume ngoba phela ipeer pressure into ekhona ingcindeze evela kubangani futhi ukhulela endaweni enabantu abaningi wenza kanjani ukuthi ume uyimpatha yevangeli umncane kangaka? Into enkulu ukuthi into oyihambayo ama habit wakho hambela kuwona eqinisweni uyogcina ubambelela kuleyo nto leyo uhamba nabangani nibhema ini uyogcina ubhemile ngoba yilento oyihambayo mawuhamba into kaNkulunkulu uyathanda uyogcina uqinile ngoba iyo yodwa into oyaziyo angiyazi i-night club angazi ama tavern angazi ukuhamba ebusuku mangihambe ebusuku ngiya ku night prayer ngaleso sikhathi futhi mangifika esikoleni la bengifunda khona banginikeza microphone bathi ngishumayele assembly
ngishumayele nami into engayazi nokuthi ngithini so ukushumayela kusiyona into engiqale manje ngomuntu engibona TV ngashumayela ivangeli ngilo ngihamba isikolo bangibiza mfundisi esikoleni at the age of 15 years bese nginyakazisa umuzi njengensizwa so bese ngiqalile ngishumayela but into ezokwenza ukuthi ume sizanele eqinisweni ukuthi into oyihambayo izokubamba bese uyaqina kuya ngokuthi uhambaphi ama habit wakho ayakubamba kuleyo nto leyo umuntu omusha khona osekhaya othi ay ngiyayihalela nje nami ukuthi ngelinye ilanga ngikholwe kumbe mhlambe sengiyakholwa kodwa ngibuye ngiyifihle ngoba ingishayisa uvalo lento yokuthi abantu mebengibuka bathi awazwa impatha umfana high school nje ukholwa kanjani use high school basho njalo abanye kanti njengoba usho ukuthi kuyakusiza kodwa mfundisi wami ngifuna ukubuza ukuthi umuntu osekhaya omncane nomzali omncane othi usamncane umntanami ngiyomfaka lenhlasi yokukholwa mase kukhulile esekwazi ukuzenzela inqumo ngoba mina no9 years akakwazi ukuzenzela inqumo uthini kuyena ngoba mhlambe kugcina konakala nje ngoba siyifaki kusa eli lomlilo wevangeli angingasebenzisa iBhayibheli lapho angisebenzisa isiZulu ligotshwa lisemanzi the moment uthi wena usalinda ukuthi abenjani ungakhohlwa esemanzi khona into emgobayo so kubalekile ukuthi wena ufake yakho nawe la sosemncane khona ukuzazi umkhulu wami wafaka ubaba wami kulento ubaba amfake mina kulento ngine challenge manje ukuthi lento kaNkulunkulu kumele ngehlisele ingane zami ngikwazi ukuhluleka 2 generation before me abahluleka ngungipho Jesu ngihlulwa njani ukuthi ngifake ingane nami mangiqeda ngaphambi ukuthi ngidecide ukuthi sengiyalala ngiyaphumula ngiyashona kumele ngitshele yami ingane ukuthi lento engikunikeze yona ngayinika abantu abathathu ngowesithathu kuyona wesine wena ungayikuyisi ibaton give it to the next generation sithi singasekho thina bakini but into kaNkulunkulu igijima egazini lika Makamu uyazi uthini mfundisi wami uthi uma ngabe bengayifaki lento enganeni zabo khona ofaka ukuthile i-social media iyakhuluma i-TV iyakhuluma abangani bayakhuluma ababi kwesinye isikhathi uma ngabe umzali engakhuluma ngikuzwa kahle mfundisi wami 23 minutes past 11 o'clock ukhozi olumaphiko lolu ulalela uhlelo eshilo nozanele Mbokazi ngalesi sikhathi njalo ngo10 kuya kuya ku11 sisuke sesithi uhambo noNkulunkulu namhlanje sihlele noBishop Makamu kanti mangabe ukuthi ufisa kuba ingxenye yohlelo lethu ngena ke nawe sithumelele ivoice note yakho kumbe i-message ku Facebook ukhozi FM kumbe kuzanele Mbokazi ku Facebook kumbe ku Instagram @Mbokazi Zanele WhatsApp 071 613 667 voice note 071 613 667 sizobathatha nje abambalwa ukuze sizwe ukuthi bathini uma ngabe sisabahlela ngoba sisabahlela ke mfundisi wami asiqhubeke manje laqala wangena ubizo ke lokuthi uba umfundisi lufika nini it was 2005 uma ngiqala ngibeka izandla enkonzweni ngenxa ukuthi sebangibonile ukuthi ngihamba indawo ngishumayela ivangeli kwaba nento nje futhi ukuthi mangifikile endaweni ngiba negazi elihle kule vangeli ngithandwa abantu noma kuphi mangithi ngendaweni enjena abantu baqhamuke noma ngiqeda ukushumayela la ngishumayela khona but man lo baba uyazwakala makashumayela ikhona leyo nto ebantwini ukuthi makushumayela yena ngathi yezwe ukuthi kuthiwani so ngaleso sikhathi kanti ngiyagcugcuzeleka ngiyakhuthala angiwathathi kancane ama feedback engiwatholayo anytime because yiwo la wangikhuthazayo yeah wangena waba umfundisi laqala ibandla yini igama lebandla Endless Bible Church ithembele ngapheli ikuphi ise Katlehong sikhona naseThekwini sikhona naseMpumalanga sikhona nase zonke nje indawo eziningi siyathola nje yini sikhemanga zonke indawo yino yenzayo ehlukile enkonzweni osuyiphethe uNkulunkulu akuthembe ngayo ehlukile kunaloko kwakwenziwa ubaba naloko kwakwenziwa umkhulu esaphethe ibandla into engayiqaphela engeza nayo mina kakhulu ukukhulekela abantu abantu bayaphila ngezwi but kunento eyibelieve yabantu ukuthi uyazi nanga umuntu mangangibeka izandla angikhulekele impilo yami ngashintsha so ngithema ngiqala ngakholelwa nje ukukhulekele nabantu as much as my primary assignment ukushumayela
but ekugcineni ngagcina ngibeka abantu izandla ngibona uNkulunkulu enza imihlola ngakhuphula nje ifaith abantu basekhaya ngoba ekhaya vele besikole ukuthi umuntu ushintshwa intshumayelo uyayazi futhi into ethu amakholwa mawusonto ezayoni uthi izayoni ingcono ukudla abazalwane mawusonto kubazalwane sengcono ukudla ini but kwaba nayo kimi ukuthi yazini kuze wenze kahle into kaNkulunkulu ukuze ungabi iassemblies nawe yenza into uNkulunkulu ayedayo kuwena njengoba uza ngakholwa ukuthi every Sunday angiphumi mina enkonzweni ngabeka ngamuntu isandla bayangazi noma sengiqeda ukushumayela ngithi abafuna ukubeka izandla bafoli line ngiyohlala lapho the next 30 minutes the next 1 hour laying hands on everyone ofikile waqhamuka uhloniphile waqhamuka uhloniphile uhlanganaphi naye umtholaphi ngoba mangizwa basike bebunda bathi ngathi wawudriver ndawandawana thizeni ngihambisa umngani kubo elokishini laseKatlong okuthiwa kusemnisi ngisemarobotini asemnisi ngithena left ngihambisa a friend ngithi ngizomdropa mangithi bantu benkosi ngeze isithunya sinyakaza umbona phe emgaqweni ngimbona nje uhamba ngeenyawo ingane encane eqeda ukubhala matric you know ngagcina ngimisa imoto into engavamile nje futhi ngaleso sikhathi angisena umfundisi nje ngumfana senkonzweni and ngafika ngambingelela ngathi kuyena ngizophinda ngicela ukubona kusasa unkosikazi wamavuma uhloniphile wavuma uma evuma njalo angibanga nankinga ngabuya kusasa but angaze ngihethe ngalendlela engihetheke ngayo exactly sibeka appointment ka 3 o'clock ngo 3 o'clock mangifika kwanethi imvula enama ice ebuya kaSathane kwashaya imvula bantu benkosi umuntu wangaphuma endlini and angazi kwenzakalani but I've never loved umuntu ngalendlela ngamthanda ngayo at that time and kwamela ukuthi ngivuke ekseni ngihamba ngetheze yami ebovu ngayopaka erobotini ngoba ngazile ukuthi lana kanjani uzophuma wagibela itaxi wahamba wayoyehla kwenye indawo kanti kusesibhedlela uyo-applyela lento zabo zokuba yinurse ngafike ngapaka lapha maqeda ukwehla ngacima imoto ngamkhapha esibhedlela ngathi hayi bengilongilandela itaxi oyigibelile so i-relationship yami naye kube uhambo oluhle kakhulu lapho khona I just saw her ngamthanda and ngazibika ingane yabantu yangithanda. Wemfundisi uthini kuma singles aseyinkonzweni zethu azi ukuthi file ngivuke ngiye kwi-conference yasenkonzweni kumbe nje ngiye esontweni kuphela ukuze ngithole umaqondana yila ngizomthola khona wena nangumbamba erobotini. Futhi angikhulume njengoba phela ngithi angifuni ukuthi ngilahlekisa abantu at that time bengumuntu omusha you know angona sikhundle esontweni but ngazibonela umuntu engibona ukuthi hayibo lona ngaba unkosikazi wami and at that time ngazenzela ngalendlela engenze ngayo kwangilungela umuntu nomuntu nendlela yakhe umuntu nomuntu njengoba ngila umuntu nomuntu nohambo lwakhe umuntu nohambo lwakhe mfundisi uma silanda ubani nawe uzoyichaza yakhe uma silanda ubani nawe uzoyichaza eyami nje vele angicacela ngaleyo ndlela and namhlanje I celebrate ilanga engahlangana nayo ngaye isimngaki iminyaka nendawonye sashada ngo 2005 and namhlanje I think it's about 18 years nendawonye sisonke nangu bakhona manje ontsumi bakhona ontokozo sitshele ngabantwana abantwana bethu bayi4 isathi sishada ngo 2005 ngo December nge10 and sabuswa ingane oqala untwanano first born yethu very talented udlala igitar enkonzweni salandela sabuswa untokozo intombazane kwalandela untsumi kwagcina okugcina uNhlaftelo igama elithi Nhlaftelo lesishangana elisho ukuthi revelation isambulo yeah uyafisa kube khona mhlawumbe yoba naye umfundisi kulabantwana more than ukufisa uyoba khona I will work hard ukuthi abe khona ngiyayithanda ke angilweli nje kuphela ukuthi babangalandela ama career wabo ngoba into kaNkuluNkulu ayidingi ukuthi njalo ube full time ungaba umuntu kaNkuluNkulu uloko ne career yakho but uqhubeke wenze kwamina ngi full time but at the same time kunezinto ezimbalwa engizenzayo. Ngizwa kahle mfundisi wami bayangena abalaleli bethu basithumelela imiyalezo basithumelela ama message bethanda ukuthi kube khona izinto esikubuza zona nangu ke uzamafuze khuzwayo uthi saze sabusiseka ngokuba nomfundisi ohleleni esimthandayo ngicela ukubuza njengoba ewumfundisi ngabe khona ezinganeni zakhe ozongena ebufundisini usemzumbe lo nangu ulungi Ntombe ngashodi baba ayi Makamu ngiyakhumbula mina ngicela
ibuye indawo yokukhonzela eDavidton angisaye esontweni ngenxa yokuthi ayikho indawo yokuhlanganyela nangu samekulisiwe emshengu uthi siyabonga kukhozi ngokuvumela uBishop Makamu wethu esikade samgcina savele savuseleleka Nkosi yami uNkulunkulu akaqhubeka amupha amandla uakhuleke usiphelele uthi ave ikhuluma into ephilisayo lo baba nginenqwaba yama video akhe abalaleli bakho uyabezwa ukuthi bathini bakhuluma kahle bathi bayakhuthazeka abalaleli bakho bathi uyabakhuthaza kakhulu ukhuluma into ephilisayo mfundisi ngiye ngabona ke ebandleni njengoba kade ngibuza ukuthi yiziphi izinto mhlambe eziyinselelo njengomfundisi onikeni izibone ukuthi uyazi lento yobufundisi ngangena kuyona ngoba uNkulunkulu engibiza engithuma kodwa ngangazi ukuthi kanti khona izinto ezinjena obuye ngihlangane nazo ikuphi la kuye kusinde khona ngoba iyahalisa lento abantu abasha abancane abaningi bayakuthanda nje kuba umfundisi ngoba babona uphathela iBhayibheli bese kube yesibili indaba yokuthi abantu bacabanga ukuthi umnikelo isimangaliso nami ngiyafisa ukuthi ngelinye ilanga ngihlonishe njengoba Makamu ngiyafisa ukuthi ngelinye ilanga ngithola umnikelo ngelinye ilanga ngihlonishe mangingena emcimbini ngihlaliswe phambili kusho ukuthini kuba umfundisi eqinisweni futhi if ngaqala ngayomnikelo kuba ngizange ngiqala amabhizinisi kube bekunemali enkonzweni ingeze ngiqala amabhizinisi ngibonile ukuthi ingane zami ziyoxoshwa ezikoleni zaxoshwa ingane zami esikoleni ngakufihleli sizanele ngiloko nguthola umnikelo you know zaxoshwa ingane zakhishwa esikoleni ingane ngihluleka nokuyitshela ukuthi kungani namhlanje ngingayisi ngoba ngikwazi ukukhokha esikoleni so ngalenga ucabanga ukuthi enkonzweni kunomnikelo lapho ubusisa inqwaba yabantu baphila futhi ababusisekayo abaphila yabanye bathakazela ukuthi bathola imisebenzi kumbe amabhizinisi abaphumelele kodwa wena ziyaxoshwa nguJesu ngaleso sikhathi ngikhuthaza abantu kanti nami ngisesiphambanweni ngithi kulona ngizobe nginawe eparadise but mina ngiyazazi nami ngisesihogweni ngifana naye at that moment kaningi ingane zami zijikisa abantu babona akakhokhile and ngizithatha ingane zami ngiye ngiyonegotiate but no kuzofuneka imali uzikhethela ukuthi ungayisingane kuma public school wazeta ku private so ngizama ukuchaza ukuthi umuntu angalinga gijime ngaleyo mentality number 2 enkonzweni sizanele kwawena njengomholi yokwazi ukuthi akuna filing system yabazalwane umuntu wafika sizanele wathi uzokhonza nami sengiyamthanda ngimfaka enhlizweni into engifuna ukukutshela yona abantu abekho loyal umuntu futhi lamasonto namhlanje abazalwane banamhlanje abekho loyal ukhonza nawe namhlanje kusasa ukhonza nomunye kusasa ukhonza nomunye abantu bayashiyana I was heartbroken ukuthi kwangena abantu ngisho ukuthi uNkulunkulu ngiphakamisile one moment the very same people and ukhumbula ukuthi mabafika futhi yilabo aba financially stable to finance ne vision uzubona no uNkulunkulu sekanami manje because I've got these financiers abazokwenza ukuthi umbono ukwazi uphakama ahamba umuntu ngathi uyadlala hamba umuntu ngathi uzobuya kanti umuntu uhambile permanent uzithola ku position ukuthi kumele uncenga umuntu ukuthi buye enkonzweni I'm saying these words to say to people ukuthi uboyiqaphela ukuthi mawuza ufana nodokotela udokotela eofisini lakhe une filing cabinet mawufika uthi une cancer ufika file mawufika uthi une TB uyafile but thina sifile wonke umuntu ofika isimbeke enhlizweni mhlazana ephuma enkonzweni uphuka inhliziyo yakho njengomholi phuka inhliziyo yakho njengomfundisi so yizo izinto engiqaphelile kuzona ukuthi abantu abazinaka ukuthi akusinjengoba bebona akusukuthwalela iBhayibheli yepulpit akusukona ukuthi mhlambe umelwe emotweni mawufika bathi ulindwe ngama bodyguard inhlobo leyo nto leyo ayikusizi ngalutho you deal with real issues njengomuntu mfundisi wami onendlebe uyezwa ekhaya uhambo lwangempela lolu ezikabhoqo lezi ukuthi kwenzekani ezinkonzweni ukuze abantu balazi iqiniso njengoba linjalo ake sithatheni ababalaleli bethu abayifew ngiyabingelela okhosini mamzanele nomfundisi ukhuluma noLinda wakwaLamula ngicela ukubuza nje ma ukuthi ngabe umfundisi njengomuntu oyipublic figure umuntu oyisibonelo kubantu mhlambe mayehlangabezana nezilingo kukhona izinto ezifisa umuyisa endleleni ukwenza kanjani ukuthi aqhubeke simbona eba namandla kakhulu kunaqala sawubona mambokazi zanele mamukambule anginambuzo kuBishop Makamu ngizolalela ngiyajabula imisebenzi yakhe siyayibona ngiyabonga uza khona khuma lecala uze manje speak sawubona mambokazi kanye nenceke yenkosi uBishop Makamu ngithi umsebenzi wakhe muhle kakhulu uBishop ngiyamlandela njalo uyabasiza abantu baningi ngithi umsebenzi
wakhe muhle kakhulu. Ngithi amen baba Bishop Makamu, amen sisizanele Mbokazi. Ngithi ngikhulekela abantwana bami abangathola umsebenzi, ngikhulekela ikhaya lami elingena kuthula. Ngiyakhuleka ngicela baba Makamu nawe sisizanele Mbokazi isikhulekise kuleli khaya. Umama victima endaweni yaseThalaneni. Ngiyabonga. Baba Makamu, zenzekile izinto uhambeni lakho, abhala ngawe emaphepheni, zenzeka izinto, safunda, sabuka ku TV, seze emsakazweni, izinto eziningi nje ngawe zenzekile. Ngicela ukubuza Baba Makamu, udlule kanjani lezi zinto ngoba bezinzima bengelula ukudlula kuzo? Yini le ekwenze wadlula nje impela nje wadlula ngoba manje ngiyabona impilo yakho nje iyaqhubeka futhi ngathi akaze kwenzeka lutho. Yini le ngaka ekuphowenze waphophela kangaka Baba Makamu? Ubhekizima phela simuthi makhongoza la igole phela. Abathanda abaleli bokhozi uthi yini lengaka ekwenze wovesane wakwazi. Baba Makamu kuye kwabakhona imizuzu enzima, ama challenges empilweni yakho. Savuka ekseni sathola o Facebook bentaza, sathola amaphepha, waba front page wawo ishe lonke iphepha. Ngathola nokhozi la ngikuzwanga i-microphone ngathi ubungezwakala iphinda Baba Makamu uthini. Ngathola nokhozi nalo libhizi lifaka ipetrol kule ndawo. Ithinto yagcwala wawuthini ngwanaka khona into enjalo nje. Yagcwala yonke indawo amaphepha u-social media. Baba Makamu wabhaza kwangena abantu abawo 100,000 ngosuku. Uthi uyavuka ekseni uthola ukuthi kwi-page lakho kunama comment awu 300,000. Ngaze ngayivala. Ngizokutshela kodwa ukuthi wenzani ngaleso sikhathi. Kodwa ke qala usitshele Baba Makamu, wenze njani njengeleader, njengomholi uma ufikelwa isimo esinjalo sokuthi uhlaselekile? Kungenzeka ukuthi kube ubuthakathaka kuwena qobo, ngenzeka ukuthi amanga abantu, ngenzeka ngisho ngabe kuthiwa ikuphi. Kodwa okusalayo uhlaselekile njengomholi. Izwe liyababaza ukuthi hawu wasiphoxa nangumholi. Abanye bayahleka bayajabula, abanye bayakuvikela, abanye baphatheke kabi, abanye baphoxekile. Njengomholi usuke wenze njani? Before ngikhohlwa le kumele ngikhulume kubalaleli bethu ukuthi kuyo yonke into I give credit kunkosikazi wami. Ukuwela kulesa simo without that woman, by now kuba nginankosikazi, by now kuba nginamuzi, by now kuba nginabandla. I-restoration yami yeza ngoba uNkulunkulu wanginikeza insika. Lapho khona sengihlekwa wonke umuntu. Ngabuza lo nkosikazi ebusuku silele ngithi hayibo wangasho lutho. Abantu bakhuluma unkosikazi wami akaza phawule kubantu, akaza phawule nakumina. Ngeze ubhlungu athi wangasho lutho kwenze njani? Athi izwe ngicabanga ukuthi lenze enough. The best I can do now is to support you. If bona bakuravazeka kangaka ngcono mina ngime nawe. Kuba bazange bakuravasa bozoravazwa yimina. So kungcono ngikusekele ngime nawe. Wama nami umntana abantu. I-victory yami kuyo yonke sengathi ngayikhuluma noma ubani ukunqoba kwakho kupartner yakho. Ngoba abantu at that time asikhuluma iqiniso nje le attack bengikuyona benga-attack mina be-attack unkosikazi wami at the same time ngoba umuntu bengemzuswe ubuhlungu bekunkosikazi wami out of sonke leso story. So but at the end of the day my wife was there for me, wangixhasa, wangisupporta, wama nami sengathi angenze lutho, kwaba ukunqoba kwami ngaleso sikhathi. Into enzima kakhulu kumgcojo kaNkulunkulu ukuthi kube nento ethi uhlukumeza umuntu bese kuba nento engathi yocansi. Into enzima kakhulu leyo, njengoba usho nje ukuthi unkosikazi wakho wama nawe singofakazi sabona sonke. Udlula kanjani ke mfundisi wami kule? Esikhathini eyangisiza unumber 1 iyona leyo, unumber 2 ukuvala umlomo, ungazami ukuziphendulela ngoba isitha naso sifuna ukwazi ukuthi ngoba phela mawuthi uyanaka lento abantu abaningi bekuyi-social media nje nabantu bebagcugcuzela leyo nto leyo. So the moment lokuphendula uzama ukujustify is the moment you are losing the battle. I-page, social media page kaBaba Makamu bekuthi abantu bengenile besho yonke into angena manafaka umsebenzi wakhe. Yeah. Avala umlomo, afaka i-advert ye-business lakhe, uvala umlomo. Into yangisiza leyo ukuthi ngithi inhloso yalento bekukumisa umsebenzi engiwenzayo. Bathi bona behlasela, mina ngaqhubeka ukuthi wozani izoqasha igandaganda. Ngangikubona kahle. Wozani seningcwabele, wozani senze lokho. Bukela ntambama ishow yami e-TV and so forth. So isitha onceikuhlasela most of the time ukuthi bathanda ukuthi uvimbe lento enzile. The damage khuluma
iqiniso nje ngazijustify the damage was not that big but ngenxa yokuthi ku level uNkulunkulu bekangibeke kuyona it was easy for anybody and everybody ukuthi akhulume so that ngehle kule level uNkulunkulu bekangibeke kuyona. Asibatshele kodwa balalela ukuthi ngo-August ngikhumbula kahle amaphepha esebhala futhi ukuthi iNPA withdrawile icase yaphela. Cha ngiyabuza mfundisi. Yes, kwabanjalo, yes. Uyaphela icase. Yes, yaphela icase yavalwa. But unfortunately yavalwa kweNPA ayikavalwe ebantwini. Ngoba if ungaqaphela noma ungathi ubhalana uzomuzwa yedwa nje aqhamuka esithubeni asangikhumbuza ukuthi kwenzakalani and mina lokho akwenzeka kimi sekudlulile sizanele into engithandayo I never forgot the lesson. Into enkulu kimi leyo nje isifundo ngisithathile sithini isifundo mfundisi isifundo engasifunda ukuthi it is sengathi ungatreat umuntu wesifazane sengathi ubukwa abantu bonke ngoba ngatreat umuntu wesifazane ngathi sibabili ekugcineni kanti i-treatment engamnika yona bengibukwe isizwe sonke. So kubalekile nje mawuzodila nomuntu wesifazane futhi especially okungasiyena owakho mhlawumbe wasemsebenzini noma icolleague angisho noma kunganalutho phakathi kwenu but idila ngesimo ukuthi ima lento ingavela uzothini mawukhuluma nomuntu wesifazane ekoleni khuluma sengathi kusasa maba ngayidlala uzothini maba ngayidlala emsakazweni ngoba ngayizwe idlala ekhosini idlala ku Metro FM bonke umsakazi SABC idlala leyo nto ngathi ngihlele ekhaya kwamina ngo7 o'clock ntambama ngibuka indaba bathi nangu Bishop Odumo bayiveza indaba Bishop Odumo. So young limas at that time and ngifuna ukutshela umfowethu lo ubuzile ukuthi ngayinaka sengathi lento angeke izindlule nami ngihlabelela njengabo ukuthi nami ngiyamangala ukuthi ngidlule kanjani but uNkulunkulu wangeqisa uNkulunkulu wangilwela uNkulunkulu usangimisile ngizotshela wonke umuntu obukane nesimo noma inhloboni yesimo kuyandluleka noma isiphi isimo okumele ukwenze nje mana njalo ungashintshwa isimo. Mfundisa abantu ngesikhathi kwenzeka into enjalo uhlaseleka ekakhulukazi uNkulunkulu ekubeke kule level okuyona udumile sikubona ku TV unamabandla unako konke abantu abayi nganxanye bengamanzi abanye abafowenu abanye odadewenu abanye ama colleagues abanye enkhonza nabo abanye bayabaleka abanye bayaxebuka abanye bayanyanya abanye bayababaza wenze njani udila kanjani nabantu ngoba phela kufanele ibuye impilo niqhubeke nempilo. Lesa simo sangifundisa okuningi ngangako ngithi mina ngibonga isifundo ngaleso sikhathi ngabona Nicodemus Nicodemus labe banyonyomba beze kumina ebusuku qina ndoda izodlula khona la bebangisupporta in public abanye bathi hayi angikwazi ukuza in public ngoba ibrand yami izolimala you know ngabona umzali wami ongizalayo spiritually ubabugumbi wafika ngazoqamela isifubeni sakhe ngakhathatha ngakhala inyembezi ngezubhlungu ukuthi angikwazi ukuphoxa umuntu omkhulu kangaka ongisize ukuthi ngifike kule level engifike kuyona ngasizwa ubabugumbi owafika ngiqala ibandla wama nami ngamtshela ukuthi nginephupho ngizibona ngihamba eSouth Africa ngigcwalisa uMbombela Stadium uMoses Mapida Stadium ngishumayela ivangeli wathi wakhuluma igama lesizulu wathi akunankinga ethi ngikuncengise kancane ngibone ukuthi sofika lapha wama nami umuntu omdala naku sengizomletha ehlazweni lami. Ngiyamkhumbula umuntu omdala emnawe ngoba khona ilanga angaphumelelanga ukuzemvuselelweni wakho wathuma mina. Kunjani ngiyakhumbula angana ukuthi kwakumuphi lo nyaka ngikhumbula kahle kulo nyaka lo bengembezile wafika ave wasibusisa ngalelo langa ngikhumbula kahle ukuthi mhlawumbe iminyaka ewu13 edlule goshumayela ngalosifazana ukuthi all is well waliphilisa ibandla kakhulu. Mfundisi wami wadlula ke kulezi zinto wama ubiziwe uNkulunkulu uyashumayela kodwa wabona kufanele ukuthi ungene shi kwezamabhizinisi. Ngiyayithanda le ngoba iyona ndima yami ngicabanga ukuthi uNkulunkulu wangibizela yona mina mangiphuma ngihamba ngikhuluma kubantu ngokuthandaza nangokusebenza iyona into engikhuluma kakhulu ngaye emabandleni ukuthandaza nokusebenza. Wangena shi emabhizinisini sabuka kancane waqala engathi uyangcwaba hayi lakhula ladlondloba libhizinisi sabona sekukhona nogandaganda sabona sekukhona neplant hire nokunye okuningi wenzani kumabhizinisi kungani futhi wenza amabhizinisi ube umfundisi. Asikhumbule sizanele ukuthi
into kaNkulunkulu yathatha isikhathi sami esiningi ngiyazazi iphiwo zonke enginazo but mayithatha isikhathi sami esiningi bekutholakala ngiseyimvuselweni ekseni ntambama ebusuku weekend ama night prayer but ngazi kahle mina I'm a qualified production manager ngibiye esikoleni unkosikazi wami uyi qualified midwife uyi nurse enkulu in her own rights but sa decide egcina ukuthi asiyekele imisebenzi yethu singene emsebenzini kaNkulunkulu but the moment sibona ukuthi sengathi kunabantu ababili abathathu abane abahlanu besincike ngabo ngoba yibo bebasupport umsebenzi kaNkulunkulu kusho abantu ababazalwane ababenikela kakhulu besupport umsebenzi kaNkulunkulu that's true and kwenzeka ukuthi emva kwalomsindo wami abantu abaningi bangishiya bangihlubuka abantu so akusiyinto nje efike nje yadlula kuphela yashiya nje ama damage abekhona but ekugcineni savumela nonkosikazi ukuthi let's do something futhi ngayenza ngamabomu nje bengekho nakumaphupho wami ukuthi ngiyovula masingcwabisana ngililanga but one of the good days bengizihlalele nje siku level 5 ye lockdown but akuphuma umuntu abantu abazophuma abantu church is not essential service essential service abantu bokungcwaba ngoba bazolanda abantu abashonile ezindlini ngavela ngathi unkosikazi ngiyovula into essential services into ezongenza ngibe busy nje nginyakaza and all of a sudden yaba njalo I took imali ngainvesta ngathenga industrial area lengakithi mangiqeda ngayiconverta ngenze a world class mortuary abantu bethu nje abashonile bageza nje ngamashawa bavulela ithina bazivulela bona but bavulela ithina it's a 5-star mortuary esayakha mawungena khona ngathi ungena etheater la operate abantu khona so we build that nonkosikazi said let's start something as a service community yethu and esigodini sangakithi nje into enhle enkulu eyintandokazi bonke abantu abaningi esigodini sangakithi yithi sibasevayo mhlazane belahlekelwe umuntu wakubo so kwaba ileyo incident oqala savula uma singcwabisana ngisathi ngibuke lokho ngayibona ikhula ngendlela esimanga sisiza abantu uyabazi ke abantu bishop manje uthandaza uthini umuntu makafika kuwena egula kanti uyabangcwaba futhi kanti abantu understand ukuthi asenze imali ngokufa komuntu senza imali ngama premium angithi umuntu inyanga nenyanga uyakhokha imali esibenefita kuyona le yokushona komuntu in fact umuntu makashona siyalahlekelwa kodwa ke mina Bishop ngifuna ukwazi ukuthi ukwenza ibusiness nokukhola khona abantu abazi ukuthi asifanele sicebe ngoba thina siyakhola akuhle umfundisi mayisebonakala esemabhizinisini ngiyazi ukuthi akulona lodwa leli lokungaba khona namanye kube ngathi ku wrong ngoba khona nabantu abasabayo nje ukukhuluma ngemali abasabayo nje ukuhlanganisa kanjani kanti uNkulunkulu makazothi silver negolide ezakhe ngibakhomba njani abantu engibashumayezayo ukuthi sishumayeza uNkulunkulu owna lezinto ngoba le mali esuke sinayo kusuke ke kaNkulunkulu and uNkulunkulu owna yonke lento if uNkulunkulu uowna ama BM na wonke lama garage ngoba uthi konke umhlaba nokugcwala kwawo kwami then thina njengabantwana bakhe we need to benefit sibe nazo lezo zinto lezo yeah ngiyakuthanda lokho mfundisi maseke impilo kukhona nana lento yokuthi abazalwane engathi singavuka ekseni sithandaze emini sithandaze sigqoke impahla zasenkonzweni singabonakali sizijabulisa singabonakali sisema restaurant singabonakali senza izinto ngibona ama headline maduze nje ebhala ukuthi uBishop uMakamu ukwi expensive vacation eDubai kwabi headline le ku front page futhi welinye lamaphepha sengijwayeleke lezo zinto sengifunde nokuziziba kule insuku ngenxa yokuthi into eyenzeka kumina sebenza kanzima nonkosikazi and my wife is so hands on siphuma ekseni sibe ebusuku and at that time asebenza imlungu sizisebenza thina naku ke sa decide ngathi nge3 zika May ibirthday kankosikazi wami angivele ngihlele ngimsurprise she didn't know anything and ngivela ngathatha ama passport mina ngalungisa ama visa ngayenza yonke into ngavela ngamtshela sekuyi30 zika kuyisunday ngeyi30 ngithi siyahamba Sunday siyahamba namhlanje ngicela ungipakishele nje impahla ozozidinga la siya khona kuyoba kugcwela amanzi she never believed and unkosikazi wami loves traveling you know and we decided to pakisha sayophumula at the same time we help everyone we needed time out even after le tome sandla kuzo asikaze sibe nalento and we booked away eMaldives safika sahlalela 10 days uvuka ekseni ubuka umuntu wakho ndlala emanzini nigijimisane like trying to heal ourselves now because we've healed almost everyone ngifuna utshele abanye abazalwane nezinceko ukubaleka
kokuphumula Sure. ukubaleka kokuthatha isikhathi Sure. nomndeni Sure. ukubaleka kokuqhakambisa kakhulukazi kunina eniyingcebo zikaNkulunkulu abashumayeli ukuthi kubaleke kangakanani ukuthi nikwenze lokhu ukuthi ngoba abantu bagcina bene burnout begula ngenxa yengcindezi yokukhathala nokungazicabangeli bona kodwa becabangela wonke omunye umuntu. Futhi okukhulu ngiyayibona nale burnout nokushona ke ngayimisa kancane but enkulu kakhulu sigcina siba abashumayezi bamanga ngoba ubhizi ushumayela into enhle ngamakhaphula but aniyenzi nina nobabili so kwesinye isikhathi awudingi ukuthi uthathe microphone ushumayele ngalendlela uthanda unkosikazi wangakhona yenza abantu babukele ukuthi ngempela labantu bayathandana and asikho isono kuloko so it's important ukuthi as much as unamakhaphula esontweni lakho kuze bakuthembe futhi nawo lamakhaphula abakubone in public wenza into enhle kuze nabo bakopishe bathi hayi boss manje sesingazi sihlo baba asiphume nathi siyodlala but ekugcineni kubalekile ukuthi uphumule ngoba hey one day uzothi usashumayela uvela uqumbeke phansi uwe ufe ubulawa ukuthi lento kaNkulunkulu iphumele kakhulu kanti at the same time you don't even have time for yourself even for your own family. Mfundisi ungena kanjani kwi reality show? Sike sabona uBishop esene reality show yakhe. Kafushane nje ungena kanjani kwi reality show? Kwakuyini inhloso yakho? Ukhumbula ama reality show amabili ile ngiyenza njalo and then yesibili kwaba ile kuza ku private space sami yeah khona uriyatsotela bese kuzoba khona uriyatsotela ngabizwa ngathola nje call ngivuke ekseni ngifona lo umnikazi we channel wathi man hey khona futhi akusuye kufona umunye usisi athunywe yena athi man khona lo mfundisi engimbona kuma WhatsApp etrend so ngizotshela abantu bakithi ungayideleli lento ukuthi ushumayele ukhatha ama clip wakho and spread them intentionally so ama clip wami wakhathwa abantu akhathwa eoffice lami ngeoffice lokhatha ama clip but that has changed my life because kwavuka ekseni but bafuna umfundisi okhuluma njengawe man ubudlapha mawukhuluma washo njalo ke umphathi ubudlapha ngiyayithanda leyo ukuthi uyasho nje njengoba so but ubudlapha yibo obugcina sebongibhadala ke ekugcineni ngoba ngavuka ekseni ngathola lo call ngagijima ngayi meeting it was 2018 ngina 4 to 5 years manje ngenze reyatsotela and ngafika ngahlala angenzanga nalento ema audition bavele bangipha iscript bathi sebenza 2 weeks down the line by seeing the script but sifuna uflow ngalendlela oflow ngayo and the rest is history ishow yaqhubeka aba impumelelo and I'm glad to announce ukuthi kule viki esiyakulona nge5 ezika June izoba siyadlala every day Monday Tuesday Wednesday na Thursday ngo9:30 ntambama abantu base South Africa bacelile bathi no ireyatsotela isifundo okuningi kuyona sicela ukuthi baqhubeke bayidlala insuku zonke sesonga nje Bishop yeah elakho Elia kubalaleli bakho bayakuthanda bayakusekela bathanda abanye bathi bafisa ngisho ukuthi ubakhulekele umyalezo bathwela abantu bakithi banezinto eziningi abadlula kuzona ukwazile ukuma wadlula ivunguvungwini siyabona umshado muhle uyaqhubeka siyabona amabhizinisi ayaqhubeka siyabona ibandla limile khuluma nomlaleli umqinise naye ekhaya umnikezo wakho umyalezo mangisuke hotel angisayijwayela indlela yokuza la emsakazweni mangisuke hotel manje ngize ngenavigator nale Uber driver so ngiya navigate mina ngokwami ukuthi ngiyaphi ngiyayibona ngifaka kuma passage athusayo but ekugcineni ngigcine ngifikile umlayezo wami kumlaleli indlela ozoyihamba iyakhona la uyakhona but izongidlulisa ema passage ethusayo ikwesinye isikhathi uzondlula kuma gravel but usaya khona la uyakhona I just want to encourage wonke umuntu noma inhlobo nami ngibe nama gravel wami nami ngibe nama passage athusayo but ekugcineni I'm glad ukuthi namhlanje ngime entabeni namhlanje ngime la ngiproud khona ukuthi wow uNkulunkulu bemuhle ngalendlela ongenze ngayo ngifanisa nama Israel owawelisa ulwandle olubovu awele olwandle olubovu but mabaqeda ukwela babheka inyawo zabo batho ukuthi inyawo zabo zinadaka phansi kwenyawo ngamanye amagama uNkulunkulu yakwazi ukukweqisa esimeni maqedane angakhombisa abantu ukuthi ubuyaphi abanye babantu bezwa ngami ukuthi ngandlula abazi ukuthi ngandlula ngoba angifani nesimo engidlula kusona ungandlula ku divorce ungafani ne divorce ungandlula enhlupheko ungafani nenhlupheko ungazalelwa emjondolweni ungafani nomjondolo when God is in the business of blessing you into kumele uyenze ngiyacela qinisela bekezela phikelela mangithi phikelela ngisho ukuthi yenza noma sewenzile qhubeka noma isimo sesingasavumi ngoba ekugcineni indlela izondlula kuma passage indlela izondlula gravel okusalayo usaya la uyakhona so I'm encouraging wonke umuntu olalele namhlanje kule thuba kulomsakazo okhozi futhi ngesikhathi seseshilo ngithi bonke abantu baseshilo simbonga uNkulunkulu angenze lutho sifana nalo wesifazane angenzanga lutho sayikhuphuka intaba siyobonga sibonga engakho kuyenzeki ngoba siyamazi uzokwenza ekuqineni
Yo, siyabonga kakhulu Bishop Israel sesiyazi namhlanje ukuthi uBishop Israel Makamu. Flash guitars.